Сәлем, Яңа ғасыр телеканалын яратып қараушы достарыбызға. Эфирда кулинар шоу «Қызған қазан». Едіріз, «Қызған қазан» хаманың алып барушысы мен Ләйсән Гимаева. Һәм ашуланмасағыз, мен Булат Байрамов. Бірге күңілдерек бейт. Сүзде yok, ләкин тапшыруыбызның кагыйдәләре буенча безнең янга һәрберебез янына бер кунак киләчәк. Һәм без каршы команда белән ярышачакбыз. Нәрсә, Байрамов, җиңелергә әзерме? Минме? Тапшыру башындамы? Син белсәң иде, хәзер кем минем командаға керәчәк? Ушаматы Кувалда, Тяжеловес. Татарстанның атказан артисты, юморист, пародист, җырчы Рифат Зарипов. Һәм аның тормыш иптәше, шивер Диләрә Зарипова. Аршалыгыз, Зариповлар. Сәлем, Диләрә, сәлем, Рифат. Сезне күрүебезгә шатбыз. Ничек син җиңергә әзерме бу егетләр? Рифат. Булар хыялында мин бар. Инде. Мин янда син бар. Ничек заларга җиңеләбез инде? Алар хыяллана инде, өметләнә. Өметсез шайтан гына уңышлар сезгә. Сез азартлы кешеләрме? Азартлымы? Төрле вакыт була. Сез бер-берегезгә ярышасызмы, узышасызмы нәрсәдәдер? Гомер буе. Биюдә ярышасыздыр. Кемне биетәләрдер монда, яме? Яхшы, карагыз әле, безнең бу чынлап ярыш, бу шаяру түгел. Монда барысы да тегени җитди. Хәзер безгә ярышны аңлатыр өчен, биремне бирер өчен, әйме? Һәм дә инде хөкемдар да кирәк булачак бит. Хөкем итәр өчен безне бер кешене чакырабыз. Безнең андый кешебез бар. Аш-су остасы, телеңне йотарлык ризыклар пешерүче Искәндәр Нуретдинов. Искәндәр! Сәлам, Искәндәр. Исәмсез, хәлләрегез. Яхшы. Сәлам. Күреп торасызмы, аның кулында конверт. Анда акча. Мин биргән акча. Без җиңсен өчен. Я, Искәндәр, нишлибез? Бүген бу ингредиентлардан пешерәсез ризыкны. Так. Бу конвертта шуның ризыкның рәсеме. Так. Кайсы команданың туры килә дә шуны җиңә. Аңлашылдымы? Туры килмәсә? Ну, җаза. Сезгә җазалайгачак икән. Хыялый хәйр. Калдырасың. Аннары киләм дә карыйбыз. Яхшы исәбез. Аллага тапшырдык. Ярар, уңышлар. Рәхмәт, Искәндәр. Атабыз да. Соуык итте, яшелчәләр. Соевый соус та бар. Нәрсә пешерәбез? Әйдә тегеләрне тыңлап торыйк әле. Әйдәгез, егетләр. Рифат. Сез беренче? Без беренче Без яхшы. любой нәрсә пешерергә можем. Без монда бер мөмкинлекләр, монда кайный, башта фантазия бик күп. Монда нәрсә генә юк. Монда югай бер үзе юк. Но минем бөтен өмет Булат абый, син булганда, син булганда инде мин буларга бар тик син ашкы. Тукта, син нишисең? Мин сорап торам, что без җиңсен өчен. Тукта, алай түгел, син аларга комачаулап тор, я мәгънәсе. Ямам. Тукта, Рифат, мин уйлыйм, монда тагы мин бердән-бер тәмле ризык пешерә беләм, сыраматлык дип атала ул. Беләсең инде, менә бөтенесен турыйбыз да, хәзер шалтыр әнә монда табага салабыз да, рәхәтләндер. Шалтыр китереп пешерәбез. Мин риза. Нәрсәдер барыбер килеп чыгачак. Кызлар, сез? Диләрә, вариантлар бармы? Так. Карарбыз инде нәрсә монда. Тиз-тизме ясап. Ярар, без әйтеп тормыйбыз аны, әйме? Әйтеп тормыйбыз бу егетләргә, әйе. Сез беләсез нәрсә пешерергә? Әйтеп белмичә. Без җиңәсебез беләбез. Кызлар, бер генә сорау, бу биттәге таш кабаклы, бу баклажан. Бу баклажан, чистартылган баклажан. Чистартылган. Булды. Ярар, алайса эшкә керешәбез һәм башлыйбыз. Тапшырубызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы. Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба үзебездә Кукмарада җитештерелә. Кибетләрдә алырга мөмкин һәм интернет аша да онлайн заказ бирә аласыз. Кара, синең хатының ничек старт алды анда? Рифат, суган турап бирәләр. Башланды инде, бирмә. Баралымы? Ярамый. Безнекен тура кара, әйди. Моннан гүлләр түгелә бит. Кара, син шулай турысыңмы?
Mana birinchi topqir deb aytib bo'lmaydi, ikkinchi topqirdir endi so'g'an turarga to'g'ri keldi menga. Ayda bir kreativni shunda bir narsa pishiramiz Rifat. Ayda narsa pishiramiz. Men shoqqatsınlar sizga. Kundash komanda. Ular bo'ya shoqqata endi men narsalar pishirsam. Qara baklajanni men ham shuni nilar bilan kesib o'tadi. Endi mana shunday narsalar bilan endi. Hop, tilimlab. Mana ko'rsatlar, nechik kesalar. Yo'q, mana tilimlab kesamiz. Shulaygina nechikdir qizdiramiz, ismini tovuqni da tilimlab solamiz. Biz endi tilimlar yiziq bo'la. Bo'lsin. Yaraymi? Elbette kelib chiqamiz. Jingarga kerak, eng muhimi jingarga kerak. Men jingarga deb kelmadim. Rifat bilmay bitali, jinga bizmi jingil. Ilgari qarali bu iring sening bik usta munda kelgashaymi? Uyda shulaymi? Yo'q endi, u narsa shoshlikgina yosay olay endi. Shoshlik yapsiz, shoshlik pishira. Yilga bir. Yilga yarar 2. Yilga 2. Birsi yangi yil, birsi tamomlaydi. 2 topqir. Meni siylaylarmi? Seni siylaylar. Qara qizlar, Rifat. Rifat, men graduslarni tekshirib. Buni nechta soldik ekan tegindi? Tak. Shaytamiz salamiz. Dilara, Rifat, biz sizga maqollar hazırlab qo'ydik. Ayib. Yo'q, sen ishla. Buni nechik to'pim. To'ra birar nechik. Biz sizga maqolning boshini o'qiymiz, siz oxirini aytib bitirga tegish bo'lasiz. Aha. Bu endi birinchi birim deb aytdik, bizning bugungi yorishimizda. Lekin sen boshlaysizmi? Men boshlayman. Ayda, sen boshlayli. Boshlaylik. Sen boshla. Men boshlayman Rifatga birinchi maqol aytasi keladi. Rahmat dilara. Men ishimni to'xtatib turg'a majbur etilar. Quloqlarimni turg'izib dunyoda tosh qoti, toshni eritgan jir boshi. Tag'in bir qattinglar. Dunyoda tosh qotaymi? Toshni eritgan bu bizning kuxnya bilan bayli. Osh. Podkastlar yaramaydi. Bir nini podkastga yo'q, bir nini sho'xirni o'qirdim. Nercha osh? Osh bosh. Osh bosh. Osh qotilaysan aytib o'tirgan. Osh qoti deb aytmoqchi. Men shunday aytirga o'ylagan edim. Menda. Dilara, to'g'risimi? Qara. It. Mana it ko'rsatib, ukka bo'ladi. Nishab bo'lmaydi, nishab bo'lmaydi. Ukka nishab bo'lmaydi. It ko'rsatib, ukka. Sotib bo'lmaydi. Молодец, qo'yam bildin sen ani. Men eshitdim kimdandir. Muhri yo'q. Yo'q. It ko'rsatib sotirar kerak. Aya, o'qa Gimayeva. Tak, Rifat. Shikar tamli bo'lsa-da, ikmakni Qadrlarga kerak. Durust endi qadrlarga kerak, lekin shikar tamli bo'lsa-da, ikmakni Qadrlarga kerak. Yo'q, ishlata olmayman uni. Bu topishmoq durust tugul. Topishmoq tugul, bu maqal. Totar xalq maqali bu. Totar xalq. Ikmakni Ishlatib bo'lmaydi. Nishatib bo'lmaydi. Shikarga. Bu top bo'lmaydi. Yarar, bu top bo'lmaydi. Bu top bo'ladi, bitamda kelib chiqadi. Endi moy solasam. Olishtira olmay ikmakni. Anladingmi? Shikargini olib tursam, bo'larsan, ondan so'ng shikarli malay. Rizo men, rizo. Tak, Dilara. Aha. Yaxshi osh noshor qoshiqni da ishlatadi. Tamli yosi. No, yoqqan kimning ma'nosi bo'yicha, tamli yosi, noshor qoshiqni da oltin yutadi menatiga. Bunday aytara boqir qoshiqni da, masalan, oltin yutadi. Dars qabul etadi. Rifat. Og'zingga kirganni yutarga kerak. Durust. Bu yaqin shayda. Yaqincha durust shaynarga irinma degan so'z. Endi hamida dilara sen atag'an. Birov osh kishiga shashak isidan shalpak isi. Nisa u shalpak. Shalpak mana shalpak bo'lsin. Tag'in bir topqir. Bundan da og'irroq maqal topaman sen. Birgina so'z qoldi sen mana. Osh kishiga shashak isidan shalpak isi yaxshiroq. No, tamliroq, yaxshiroq. Durust albatta. Молодец. Shashak oshab bo'lmaydi endi. Bo'lmaydi shular. No, qo'y vaqtda to'g'ri keladi. Rifat, biz hali birinchi ishda qo'yamiz. Nechik kesin buni? Kesin to'g'riyim degan sen bu so'zlar silaysan, Rifat. Buni qizdiraymi degan. To'g'rimi, kesinmi? Meni ikkisini de ishlayman. Abi men birin ishlaydi. Tak. Abi men qarab turgaman. Yo'q, ancha sen suv to'ramaysan, mana bu, mana qara, mana bu. Tak, mana bulay aytadimi, Rifat? Mana Rifat onasi mana bulay aytadimi? Sen meni shoqir o'zingga. Bir mana o'yin, keladi. Bir kunda kelib
Күрсәтеп, үйретіп, аңлатып. Диләре! Син нәрсә иретмәдең моны иреңне бераз? Мин бит гастрольда, без бит кайткач кына бергә яшибез. Ул инде кайтканда ошарга әзер. Мин гастрольда вакытта кызганычка каршы менә шулай тәмле җирләрдә генә кирип ошарга яки томашачылар безгә сый-хөрмәтләр күтәреп килә дә, менә шуларны ашап йөрибез. Менә туйынып йөрисеңме? Туйынып йөрибез. Менә. Hayt. Так, нишеләр булар? Булар суган турыйлар әле. Без инде әллә кашан суганны турап салдык. Пишак бик үткен яме, бик аккуратно нәрсә. Рифат. Син инде теге үз йортың белән торасың бит. Кар кирәп арыдыңмы? Ничек соң ул менә? Фатирда тору һәм аннан соң йортка күчү, Тәмен белдеңме инде? Бу шуннан да баштан читтән күзәтеп йөридер мин аны. Нәрсәсенә зорланалар икән инде үз йорты белән торган кеше каркырауга дип. Рәхәт бит инде ул. Инде ятканчы чыгасың да кирисең дип уйлыйдыр идем. Юк икән. Юк икән. Шулаймы? Алай гына түгел икән әйме? Рәхәте дә бар. Ну, зорланырлык та түгел. Нормаль. Гара син гастрольдә булганда кем кар кирә шунсы кызы? Менә мин гастрольдә булганда иң әйбәте карны бер кем дә керәми. Мине көтә ул. Улың үсеп җитте бит сине? 8 яшь. Кулас 8 яшьтә без инде утын ярадыр. Без инде әллә нәрсә эшләйбез. Но алар бик эшләргә таба түгел бугай әле. Так, бу безнең ризык пиша тораймы? Мин беләсеңме, нинди сорау мине кызыксындыра? Син бит инде безнең һөнәрең буенча биючейме? Әйе. Син Рифатны биетәсеңме иде? Рифатны биетәм. Мине ислам биетә күбрәк. Әйе. Так, ислам сине? Исламны түгел, ислам сине биетә. Ислам мине биетә, әйе. Без ислам белән иде икәү калабыз. Ул концертлар куя, утлар куя, диваннарның мәндәрләрен алып, бөтен аппаратуралар ясый. Монтажниклары алып, барабан ясый, ансын күрдек, ансын әйе. Мин тамашачы, утырам бит инде, куллар чабып, әни әйдә бергә биебез дип, шулай бергә биебез безнең. Мәшкиләбез икән. Менә бит нинди талантлы кешедән менә шундый талантлы балалар бит, әйме, субханалла. Димәк инде сезнең улыгыз ислам, музыка буенча, яисә инде бию буенча, яисә инде анда нидә булса инструментта уйнау буенча, шушы сезнең эздән китәчәк дигән фикердә инде сез, әйме? Караңыз әле монда. Яңа ел белән. Бездә монда килешә. Мин нәрсә пешергәндә белмим, нәрсә пешерәм монда. Niye min pişirersin hadi? Min Bulat abi sana bir verip duram. Min sana masajlar yapayım. Min bir profesyonel masajist. Anı indi bir kayda da etken bulmadı. Evet. Şunda tapşırığa kilgeçte eğitim bilgen iş gitti mine. Dilere studiyaga kilip kürüge mena kulağıma pışıldadı. Rifat'nın onun aşırıga pişirgeni yok dedi. Şuna göre bütün iş sana kala Beyramov. Davay. Bulat bulgaç mena rahat. Tuta. İyi. Siz bilesiniz mi? Bu yürü reklam mıydı bu? Tapşırığı ahırında mında ceza bulaşak. Agar da biz jinmesek Rifat sin. Sen masaj bilen yine kutuла almazsın. Sana vereyim şunda. Ne hali anasın? Günleşi bulaşaklar bizim mına bu rizikə qarab, değil mi? Mına onları beklemin. Yaşaçanı min üzümüne aşırıga yaratam. Şulay mı? Hayır. İli bu bize gerek bulamadı. Bilmeyim. Sen kişi olsa? Sen şul yeşilçeğine aşap durgan şoğansındayın. Papa da ömür boyu. Sigurunu saklara gerek. Hiç aşıysın mı sen? Aşıyım indi. Nerse var şunu aşıyım. Anında 77 tapkır şoğunu verirler bana. Hatının aşat nimelle, yaşamışsın melle sen. İske çıkayında aşağıya tırışam. Sen gastrolda pişirişi var mı? Tümle bir kozan bilen. Ava bilen. Gastrolda Kaç kişi kolektifte? 14 kişi. 14 kişi. Subhanallah. Bizning qizlar var, ish qizimiz. Ular bizning şirak aşıp gün sayın temleşkeler bilen bizni pişirip sılap turalar gastrolda. Dejurstvo. Dejurstvo bilen alar uğanlar, alar malatsilar. Şundan da temlettirip bizning o'zimizning multivarkalar, o'zimizning mana shu baranglar, itlar bosimizga yuribız. Qoy vaqtda Qayber rayonlarda, şehirlerde ya konserttansa kafe bulunur ya bulunur mana. Söylesene gerek. Aşağı gerek. Aşağı gerek. Aha. Dilara sen kontrol atasın diyorsun. Tak. Kızlar, irimni aşattınız mı bugün? Neresi aşağıda? Atçot biri getirsiniz mi? Kolay kısılmıyor ol bizning işga kısılmay. Büyülerge de kısılmıyorsun bunu. Tak, mende patansovka indi bu. Bu nerse indi bu? Kim indi bulay bi? Mene. Вот ne şulay gerek deb etganing yo'q meni? Mana onsoniki.
Büyüşlerini min koruyum. Potansiyellar boyunca Rifat'ın kostümlerini korup duram. Min stilist, dizayner. Dibeyte alam. Bütün kostümlerim Uzun uylap çıkarasın. Senin demek Rifat'ın kariyerasında dibeytiğinde senin ölüşün bir zor bulup çığa. İcatında. İlhamlandırışı da, giyindirişi de. Aşatışı da. Biyeti yok, aşatışı oldu ki. Kızar aşta dedim be. Aşıda kalgan bir sene. Gastrolda şulay ya. Filmler tabi jibermesek neydi, əzər. Bizim vakit bara, bizim vakit bara. Biz vakit kapışırız mı? Elbette, bizim de vakitimiz көп түгел. Oxurdan. Şu an bizə hazır tez işlərə kerak. Ahırdan povrabı tekşiremiz ne? Anladınız mı hesap pişiretmeyin? Hamada tilimlep gitsen ne var? Değil mi? Kızdırıp alalım tilimlerini. Bizge bir neçe gene gider. Hem bitmesin de üstüne motor itip koyarız. Aboy birlerini bitirip gene çiviyoruz üstüne. Ey abi, alaysa biz ucu jing. Biz jingdik. Biz küsten jingdir indi. Biz yok saatlik jingdir. Ali sizge var bir oyunumuz. Oyunda katnaşıp şulay jingerge kerak. Jingemiz. Kızlar, bizge qarab turam da siz nesedir kelip çıkmagan şekilde siz girişesiz mi? Koyan kurdun ali sen kelip çıkma. Şulay şekilde. Yok. Dibeytti sizge. Aşsı ustası Rifat Zaripov. Ana kız. Aydan Bizim oyun başlayayım. Oyununu başlarına bakın. Oyununu oynayısınız siz. Birimizge karşı. 1 minut içinde, ben şu istelden sikirtip, bunda iş top kırtırga gerek. 1 minut içinde, değil mi? İş yok. Kitayken tegarap koyalır, ihtibar etmeyiz. İkinci alırsa sikirtip, ilegirge tırışmasa. Hop! Oh! Miniki kırdı versen. Ayy. Kim başlayı? Min. Yara, Rifat. Tak. Yara başta siz jingillikte anarsın dilere. Çık sen koyayım, çık şöyle. Şariklarını kıtırıp Bunda sikirtet sen. Rifat, 1 minut. Min işini canata. İşini kırtırga gerek. İşini minimum kırtırga gerek, değil mi? Aha. No, işini kırtırgaç vakit toktala. Mine bularını barsız da sıymayacak, azgına zorlatma koyarak gerek bu. İşini güne gerek. Tabak vereyim mi? Tak. 1, 2, 3 hadi gitti vakit. Ekrenine Rifat. Bulmayı biz bol. Bulmayınca bulmağa. Rifat değil mi? Bravo, bak. Evet. No, Rifat. Hemen, tamam. Vakit öte, vakit bara. İki. Rifat, Ali vakit kup. Ey, Rifat. Tamam, bana vakit. Yok, kırmayacak. No, Rifat. 40 sekund. 40 sekund. Kırmadı. Hoppa. No. Evet. Gördün mü dilere? 30 sekund. Sen taşla jineceksin. Hadi. Hoppa. Rifat. Hadi tamam, 25 sekund var. No. Stop. Oldu 39 sekund. 39 sekund. Evet. İşine kırtırga gerek. İşini kırtırga gerek. 1 minut içinde 39 sekundda işledi. Dilere, Sima hazır birim katlandı. Sima 3 topna kırtırga gerek. 38 sekundda. Anladın mı? Şulay. Sen buldurasın, kurşulma. Ben senin yanında bulam. Evet, senin yanında. Toplarını jeyttiracakmın. Tamam, müracaat et. Ben bunda sekunda verene kuşamız biz. Fat, молодец. 39 sekund istem alırım. Bismillahirrahmanirrahim. Kübrek ol kuluma. Өзіңенше удобно, қойда тұрса ебет, қара. Қара. Блин, бит не пробовал. Так, hazır mı? 1, 2, 3 gitti gerek. Hoppa! Aferin! Fotoğraf ver, fotoğraf! Fotoğraf ver! Kalın şulay, Şef! Gitti! Fotoğraf ver, fotoğraf! Şoldur gitti, hoppa! Bravo güne. Evet, tak. Bunda yumurta bir saniye şey söyleyeceğim. Hayır, şulay. Hoppa. Hadi. Kaçırma. Hadi sine. 4 sekundum var. Hadi 37. Hop. Gel yakalansın. Yakın bir kalır. Oldu. Молодец. Rifat, молодец. Çünkü Rifat 39 sekundda girdi. Biz de sizden ezgegine bir güne şarga. Sen 39 sekund bo'lganda ikkini gina kiritding. Hemen işini kırttım. Şar kirituv bo'yicha sport masteri Rifat Zaripov. Bin şat. Su
Язучы шок бүген безгә менә шундый тәмле роллар җибәрделәр. Хәләл, тиз арада китереп бирәләр. Казан шәһәре, Залесный урамы 40-нчы йорт адресыннан китерделәр, дусларым. Авыз итегез тәмле булсын. Dostlar, bizde müzikal teneffüs. Müzikal teneffüske biz Rifat Zarif'in bik matur jırını söyledik. İştelige bik nirek uranlardan yalgız atladı. Utip kireyni mine bütün jirlerge de. Utip kirey jirlerge bağırlarga bütün jirgede. Avtorlar kim? Marat Kabirov sizler Aydar Temirbayev kiye. Gitti. Yazmış mini singa gaşık etkem seyün ilektin kupsinigen. Jiller bulup teres bağar idim. Terezenge indi kupsingen. Hop, iyi. Onlar sürgeni küngel terezengide. Bulmagaş teresi bakmadım. Canlarıma urun tabalım işe. Uranlardan yolunu sakladım. Onlar sürgeni küngel terezengide. Bulmagaş teresi bakmadım. Canlarıma urun tabalım işe. Uranlardan yolunu sakladım. Uranlardan yolunu sakladım. Oldu bu. Aziz yigitlar, İskitkeş. Biz endi hazır natijasi biz bugungi o'yinimizga chaqiramiz mında İskender Nuritdinovni. Ya dostlar, şulay ayttirib bizning rizqlar pishdi. Mana ular shunday motor İskender ko'rasizmi? Shunday motor. Temli. Bu Sənqət əsəri deyirlər aytəmdə bunu. bularning fantaziya yo'q. Onlar to'g'ri tirishdilar, ular to'g'ri tirishdilar endi qo'ldan kelgancha bo'ldirgancha. Navbatni bizniki ko'rinib turadi. Qarabing, qarasizmi? Bunda ko'rinaydi kim jenguvchi ekani. İskender, Ayda, ko'p so'z kitob ishini yaxshi deydi. Ayda. İskender ko'rsatmasa va kelib chiqarga tegishli. Ha, Nu aytdim bit. to'xta. Petrushkani ko'rdi-da, bo'ldi bu. İşte bu. Yes. Ha, to'xta, yo'q, to'xtamiz. Biz jenguvchi. Hali to'xta. Tigre qora mana bir. Mana bit deganlar nechikdir shoy motor. Менә шулай итеп игәннәр аны паем. Шул бит идеально. Монда баклажаны шиш тартылмаган, ләкин безгә шиш тартылган баклажан кергәннәр. Димәк, бу дөрес безнеке. Bizniki turuna bilan saytarman İskender. To'xta, Yo'q, big motor yigitlar, big motor. Bizning fantaziya tog'ida aybatraq bo'lib chiqqan bit endi. Bu fantaziya bor sizda, resimda bir tane tegisi. Hop qarang, bizniki pishgan ekan. İskender alarning kishirlari deb pishmagan. Pishmagan. Bizning shunday rizq boshdan o'zing osharga yaramaydi deb Kishir medium boyal bo'larga kerak. Yarı qo'yasın. Al dente. Aldente. Saytasizmi sen? İti. Var aslında var. Oo, ko'rdingmi mana? Yopishtirib qo'ydi buni. Jaza sizga. Ite. Ha? Temlaymi? Temla. Tamammi? Aldashlar bilmayman. Mana o'zingning Bir yaxshiligi bor. Aldashlar bilmayman. O'zingning shenishkin bilan edi. Evet. O'zikina shenishki sikina. O'ltiga shunday nazaqatli rizqlarni shenishi kerak. Amunday rizqlar sen jana. Qoshiq tayyor. Nechasidir yetib o'tmaydi. Tilingga yutdim. Mandami? Qizlar ya. Ularni ko'tardi. Demak, bugungi qizg'on qozondoq yenguvchi. Qutlaymiz, chin ko'ngildan quvonamiz. Rahmat. Qo'l-yo'qlar beringmi? Kerak. Qo'ya ko'z yoshlari. İskender, bir zo'r rahmat senga. Sizga rahmat. Bizga rahmat. Молодцы. Biz hozir bo'laklov tantanasidan ko'chamiz. Topshirig'imizning general sponsori Kukmara Metal zavodi shin ko'ngildan Dilarani jinguvi bilan qutlaymiz. Sizning komandani ham bu tomonni bo'lak etar. Rohatlanib qo'llan yema. Evet, rahmat. Qutlaymiz Dilara. Men Dilara va'da berem, Rifatni gastrdan qarshi olib, menda temni rizq bo'lacak. Rifat, hozir ijoza. Bizga ijoza, nindi ijoza keta bizni. O'zim, yarar, o'qishimiz kelaymi? Bularga ekan jazosida Allohga bo'lsin. Nindi rohatlik kishirga tegishmik endi bugun biz sizni jingildirgach. Ayda o'qiymiz. Og'izga 3 shiklov qobib gretski jir-jirlarga. To'xta, nindi ishar. Ishar siymayanda. Nishasi ya shulay qobirsa, yami jon kesaga mayda. Biz jazoni boshqarishga hozir, Hozir demaydi. Bilmaymi demaydi. Gitara yordam etashak bizga, ayda birinchi ishlaymiz, qolib ketadi.
bilen nişek gider. Ede. Seni kurgetmen birle. Kalmamışları, sayri sandırmışları. Sayri sandırmışları. Malatsi yigitler. Başardım. Jingile bildiniz. Salades. Dostlar, şunun bilen kızgan qozdan topşiruvi oxirina yaqinlashdi. Rifat, Dilere, sizga bek zo'r rahmat chaqiruvni qabul etib kelganingiz uchun. Bizim bilan bugun qonaqda bo'ldilar. Tataristonning otqazgan artisi, populyar artistimiz Rifat Zaripov hamon. Shilar mulayim, turmush sheshkasi Dilere Zaripova, Zaripovlar. Bek zo'r rahmat do'stlar, sizga da rahmat. Qizg'on qozonni har atna sayin Yangi asr telekanalida kuzatib boring. Ko'rishamiz. Sayri sandurg'ashlari. Sayri savundira boshladi. Almag'ishlari, sayri sandurg'ashlari. Sayri